Assalamu alaikum көпчүлүк. Бүгүн криптода yeni сетилиш болуп, биткоин баасы 90 мың атрапыга түшүптү. Карасам, азыркы баха ушунак ушу 1 жыл бурунку бахадан асса окшош экен. Эми биткоин баха графы карасак, мисалы бүгүн 90 мың, 90 мың, 91 мың атрапыда. 1 жыл бурун, мисалы 11 айынын 18-и, биткоин баасы ушу 88 мың, 92 мың арасында болупту экен иши. 1 жыл бурун нак мушу убакыт биткоин агала, азыр зыянда дияки аммаган бәмиген болду деген кеп да. Биткоин ушу 1 жылда баасы ушу эң жак чыккан жады 125 мың атрапыга чыгып, кайтадан ушу 1 жылдык пайызын берип болупту. Эми мен бир апта бурун топто деген кепимде ушу биткоин баасы 90 мың, 95 мыңдан 90 мың арасында кирсе, түшсө, бәлким кайта элишини ойлосом болду деп ушу кепим деген. Эми азыр акыбалда бир аз өзгөрүш болгонлук үчүн Посто Сузанның карашларыны ортаклаша өнөстүгүмө криптога киргенler көп болгондугун балким бу саары неме кылышын билеме аткан болушу мүмкүн деп. Ма видеону ишилдим, кыска видеону. Эми биз авал биткоиндин баасыга карап бакайлы. Бу эмди караямсак 1 жылда биткоиндин баасы абай айткандек 90 мың атрапыдан биринчи кетемде 100 мың, 110 мың атрапыга чыккан. Кийин кайта түшүп 4-ай, 3-4 ай убактыларда 80 мың атрапыга түшкөн. Ары бир кыска бир мезгил 80 мың түшүп кеткен экен. Найт тез 80 мың үстүнө чыккан. Эми техникалык анализ нуктасынан бу нак ак сызык, яни биткоин баасынын 200 күнлүк отурчу сызыгы мушу 1 жыл ичинде биткоин түшүп кеткен убакта эң чоң когдош ролун ойнаган да. Баха мушу 200 күнлүк эгресивдин төөнүгө түшүп кетмеген. Яни баханы суппорт кылган район деп карайбыз. Техникалык анализ оксоду. Бу кетем баха бу нуктадан түшүп кетип калды. Бу эмди таза бир жакшы биринчи жакшы акыбал эмес. Караямасак, биткоиндин узун мезгил өсүшү кетимде мушу ак сызык, яни 200 күнлүк баха сызыгы биткоиндин муhim бир когдош нуктасы, таяныч нуктасы болуп калган. Эртең баха түшкөн жада мушуну узак турмай үстүгө чыккан. Яни бу бизге биткоиндин кала даврийлигинин, яни өсүш даврийлигинин, яни калы базар деп коебуз го, бул маркеттин давамлык давамчылыгын дерек берди. Качанки биткоиндин баасы бушунун эгер түшүп кетип калса, бу эми бизге буку даврийлигинин айгылашканлыгын дерек берди. Караган болсак, маселен, 2021 бир нече кетемде 2021 13 айда мушин 200 күнлүк эгер сызыгыдан түшүп кеткен экен. Бир мезгил бу нуктаны талашкан кайта үстүгө чыгыш үчүн, ама бу кыл урунуш маглуп болгон. Буну эң күч маглуп болгон убакыты ушу 2022-жылы 1-ай. Ondan keyin ta ki 2023'ün 5'e bu noktaga qayta çıkamagan. Yani bu Bitcoin'in ilk devrelikinin ilk bazının başlangıcını derek bergen bir nokta kalgan. Yani bu texniklik ahval. Biz nemeyi qarab bakaylı. Daim gipini kılgan liquidity, yani işinci kapitalın ahvala qarab bakaylı. Bu global liquidity degenim burunma cık düşündüdüm. Kıska kaydı bir düşündürey. Bu bütün dünyanın pul muamele sistemisideki, bank sistemisideki, merkezi bankların sistemisideki ve hükümetinin bevasıta çıkım kıldıgan sistemisideki işinci kapitalının işi ve tüvellişini ölçeydiğen bir ölçem. Bu işinci kapital köp bolsa pul muamele sistemisida bulup mu merkezi bankların ve hususi bankların İsaatida işinci kapital köp bolsa pul muamele bazardaki xatarlik mülklerinin örülüşü asan buldu. Bu işinci kapitalda kısınçılık görülse xatarlik mülkler düşüdü. Ders ötken çağda pulda kısınçılık görülse en aval en xatarlik mülklerinin bahası kısılışıl dep olacak söz degen. Yani biz kripto gımına istihbarken kripto bilen bağlap durup nem kılaylı. Kaçanki bu işinci kapital
üstün to'xtagan chog'larda, masalan 2014, 2015, bo'lib 2014 oxiri 2015, 2018, 2019, mushkili, andan keyin 2022, 2023 kripto bozorda tuzuk o'rlash ko'rilmagan vaqtlar, masalan kripto bozorning iyiq davrilikka to'g'ri keladigan, tushish davriga to'g'ri kelgan vaqtlar. Qachonki bu global liquidity'da tez o'rlash ko'rilsa, kriptoning eng tez o'rlagan vaqtlari. Masalan, 2016, 2017, 2018, 2016, 2017 bo'libmi? 2018ning 5i yoki 2020, 2021 va yoki 2023ning o'rtadan oxirigacha va 2024, 2025ning hozircha bo'lgan araliq. Endi biz nihoyatda muhim bir o'rinda turyapmiz. Mak nuqta qaramasalar, hozir global liquidity 3 dan to'xtab qolgan holatda. Ya'ni 2022ning 5-yillik holatga o'xshab qoldi va yoki 2018ning 5-yillik holatga o'xshab qoldi. Biz davomli o'rlakdan o'rlamni biz bilmaymiz. Lekin hozir biz nihoyatda bir muhim bir nuqta turyapmizda. Buning o'zimi mana kripto to'g'riliq qayta o'ylanish savolini tug'dirdi kallamda. Ya'ni 2021ning oxiridagi 2022ning 5-yillik ahvoliga o'xshatadi. Bahosi Bitcoin'dan baho harakati shunga o'xshatadi. Global liquidity ahvoli shunga o'xshatadi. Shunga men kallamda bu kriptoning bu qatamliq bu davriyligi tugab qolgan bo'lishi mumkinmi degan narsa eshitadi. Bu liquidity ahvoli. Ama ben daim ölçeğinden yeni bir nesne karaylı. Ben ösüm egrisizlik doğruluk köpsüldüyen kursda kilebilsizler. Ösüm egrisizlik ki pul muamele bazırının diki pulunun yani kreditinin kengir ve kıstıkını ölçeğinden yeni bir mühim ölçeğim. Bu ösüm egrisizlikinin özgürçe karsak Bitcoin bazen ten kadem mangalıkını körümüz. Biz bunu dersi köp ölçegen. Bir ösüm egrisizlik dinimde asaslıkı Amerika'nın 10 yıllık devlet zayımlarının ösüm bilen 2 yillik davlat sayımlarının ösümünün farkını ko'zda tutgan. Shu bir o'sim egrisi, o'sim egrisi to'liq ayrim video va chiqarib qo'ygan, shunday bir qayta ko'rsanglar bo'ldi agar mavzulik mazmun unutib qolgan bo'lsanglar. Bir 10 yillik o'sim, 10 yillik sayımning o'simi bilan 2 yillik sayımning o'simi orasidagi farq cho'ngaysa, kredit kengayadi degan gap. Bu farq ozdisa, kichiksa kredit qis degan gap. Shu kreditning kengayligi Bitcoin'ga o'sish bo'shlig'i berdi. Ya'ni oksigen moliyada adamning nafaslashishi ravon bo'ldi. Oksigen qisqalsa nafaslashishi qisqaldi. Shunga o'xshash. Kredit qisqalgan yerda Bitcoin'ning o'sish bo'shlig'i ozaydi. Endi qaragan bo'lsak, mav qizil Bitcoin'ning baho harakati, mav ko'k tuzlib qoldi mana. Mav ko'k siziq, mav sus ko'k siziq. O'sim egri siziqning harakati. Endi hozirgi nuqtaga yetganchada o'sim egri siziqi de çok özgürlük yok. Yani Amerika'nın kredi ahvalda çok özgürlük yok ama Bitcoin'e bahsi düşüş var. Normalde kısa müddette mesela bu ikisi arasında bu ikisinin yönelişi de e, okşaması görülse biz şundan qarab durup bir-birisine ahval hüküm kılalayımız. Mesela 2025'nin 2024'ün ahırda Bitcoin'in öyle 110 minglarga chiqib ketdi. 2024'ün ahırı 2025'nin 5'ida. Ama ösüm eğrisizliği töven halat to'xtatdi. Shu vaqtlarda bu xilda o'sish davom qilmaydi, Bitcoin'da bu xil o'sish davom qilmaydi degan. Degendek Bitcoin 2025'ning 5'inden boshlab tushishga boshladi. O'sim eğrisizliği yetishdi. Ama o'sim eğrisizliği de mega tushib ketdi. 3. 4. yillarda Bitcoin'ning bahosining tushishi o'sim eğrisizliğining harakatini egri darajada tövenge qarab mağdı. Şunu biz 3. 4. yillarda o'sim eğrisizliğining harakatiga qarab turib Bitcoin qaytadan hiç bo'lmasa 100 ming bilan 120 ming orasida kelishi mumkin degan parazni qilgan. Bitcoin shu holatga keldi, ammo qarasa 2025 10 yilda yana bu ikkisi orasida azroq nimelik farq ko'rildi. O'sim eğrisizligi tuvanga tushdi. Qarasanglar. Ammo Bitcoin bahosi 2025 10 oyda 120 atrofida turdi. Endi hozir Bitcoin qaytadan o'sim eğrisizligiga ergashib, hatta o'sim eğrisizligimi egri tushib ketdi. Endi mushu bo'yicha agar Amerikaning kredit ahvoli yomonlashmasa, Bitcoin qisqa muddatda qaytadan yeni 100 mingning ustiga chiqishi mumkin. 100 ming, 110 ming atrofiga kirishi mumkin. Ammo u holda davomli mangamdi yoki bu
davriyligining oxirlashib qolamdi. Uni shundan keyingi o'sim agressiyasini va likviditni ahvoli qarab hukm qilamiz. Endi biz mau grafik qaytib kelaylik. Yeni şu Bitcoin'in baha hareketinin ne mavu? Haftalık grafik kuzatsak, Bitcoin'in haftalık bahası da mı qaragan bolsak, şu 50 haftalık o'rtacha bahası qiyma bu qıtma köksüzlükning hareketinde Bitcoin'ni qo'g'dab kelgan, Bitcoin bahasini qo'g'dab kelgan muhim bir rayon ekanligini bayqaymiz. 2025'ten 4. aydımı mush nuqta, mushu köksüzlük Bitcoin'ning bahasının muhim tayanch nuqtasi bo'lib qolgan. Hareketim qasanglar 2024 9. aydım şu. Bitcoin bahasının mush köksüzlükning ustiga chiqishi Bitcoinning qaytadan 3 davrga kirganligining bir namoyandasi bo'lgan. Aksincha, Bitcoin mush nuqtani qo'g'day olmagan chog'da 2022 birinchi oyda Bitcoin qaytadan iyiq davrga kirib ketgan. Shunga mening aniq nuqtam biz oldimizga 1-2 hafta vaqt berib kriptoga mushu nuqtaga qayta chiqalam chiqamamni ko'ramiz. Chunki ma haftada hamda boshlandi. Chunki bu haftagi baho harakati bu yoqqa qarab davom etib qolamaydi. Chunki o'tgan haftada Bitcoin 50 haftalik o'rtacha chiziqdan tushib ketdi. Ammo bu haftada qaytadan 100 ming ustiga chiqa olamiz. Hech bo'lmasa endi 2 hafta ichida 100 ming ustiga chiqa olamdi, chiqolmamdi. Bu menimcha Bitcoinning o'sish tarixini oxirlashmaganligiga baho qarab turib hukm qilishning muhim bir o'lchami. Mush 2 hafta ichida Bitcoinning haftalik bahası 100 ming ustiga qayta chiqa olsa, global liquidity'da qaytadan o'sish ko'rilsa, qaytadan o'rlash ko'rsa liquidity'da Ondan keyin o'sim agressivligida davomli tushish ko'rilmasa, u joyda har holda Bitcoinning iyiq iyiq davrga kirmabdi deb o'ylasak bo'ldi. Ammo Bitcoin qaytadan 100 ming ustiga chiqib, yana tez tushib ketib qolsa, shu bir 2-3 hafta ichida likviditning ahvoli o'zgarish ko'rilmasa, menimcha iyiq davriga kirib qolgan bo'lishimiz mumkin. Demek olam şu, hozir Bitcoin'ni darhol 90 mingdan evilishdan yaxshi fursat emas. Bu nihoyat ehtiyot qiladigan davr. Qisqa muddatda o'sim ergisizlikqa qaraganda Bitcoin jiq tushib ketganlik uchun qarasak, Bitcoinning tushishi shiddatli bo'lmasa, men bo'lib bu yerda bugun, tunugun bugun 2-3 kun ichida. O'sim ergisizlikqa qarata qayta mengib, ish bo'lmasa balki 100 ming atrofida qayta bir kelish mumkin, mush bir ish gap ichida. Endi gap 100 ming ustida chiqib davomli tura olamdi yoki 100 mingning asosiy kutib qolamdi. Mush gap ichida global liquidityning ahvoli qarayli. O'sim agressivligining harakatiga qarayli, men ko'ksizlikning harakatiga qarayli. Ondan keyin Bitcoin bahosining 50 gaplik o'ttirsizligini qayta musharavini qayta olamanmi shundan qarayli. Bu to'g'ri o'siz o'ylalarim shu. Kripto bozorliklar bir ikki hafta bahani likviditini kuzatish orqali ziyod aldirab uni buni evilishdan yakimiz qo'qab setishdan saqlanadigan vaqtmi shu. Chun bu qisqa videoni ishladim hamda buning har biringlarga so'rasa ancha muncha foyda kelishini umid qilaman. Savollar keyin so'rasanglar bo'ldi.